Svaka naša avantura je novi izazov. Zajedno smo planinarili, odlazili u lekovite i vazdušne banje. Vreme je za druge pravce. Mesta koja čuvaju praiskonski dodir prirode i tradicije, neprikosnovene vladare najlepših predela, čuvare zdravlja, neprocenljive lepote i bogate prošlosti. Upoznajmo biljni i životinjski svet, neko drugo lice našeg okruženja. Upoznajmo prirodna blaga Srbije. Ispod ovih oblaka magle nalazi se velika bistrina. Priroda vas najpre ostavi bez reči, a onda od vas napravi najboljeg pripovedača. Danas vas vodim u jugoistočnu Srbiju, u predel koji je pravi srpski biser, a nalazi se na samoj granici sa Bugarskom. Nadahnuće nas šum jezera, okolno rastinje, srdačni ljudi. Put nas je naveo u još jedno izuzetno mesto koje obogaćuje svaki trenutak. Magla se polako razbijala iznad Vlasinskog jezera i sledili smo šum talasa. Udarali su jednolično u obalu, ali nisu smetali. Naprotiv, poželjeli smo da vidimo odakle dolaze i koliko je moguće obuhvatiti pogledom prostranstvo. Kako je nemoguć poduhvat, idemo korak po korak. Ovde su neobična i pitoma prostranstva. Dobro rano jutro na Vlasini. Dobrodošli u predeo izuzetnih odlika Vlasina, koji ne čini samo Vlasinsko jezero, već i izuzetan planinski predeo, po mnogo čemu jedinstven, redak i privlačan, sa preko 13.000 hektara zaštićenog područja. Šteta što nije leto da u potpunosti osetimo Vlasinsko jezero, možda i doplivamo do nekog ostrvceta ili obližnje brezove šume. Kada kažemo predeo izuzetnih odlika Vlasina, obično svima bude prva asocijacija zapravo Vlasinsko jezero. Pa jeste. Vlasina je najpoznatija po Vlasinskom jezeru, jer ovo je veštačka akumulacija na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi. Ona je nastala tako što su 1947. godine krenuli radovi na izgradnji brane, koja je dugačka 250 metara i to je brana od gline, zemljana brana. Visina te brane je 33 metara i u tom delu Vlasinsko jezero je i najdublje. Jezero je dugo 9 km, u najširem delu je 3 km, a u onom najjužem delu na jugu jezera je negde oko 1,5 km. Kada je Vlasina proglašena za predeo izuzetnih odlika? Vlada Republike Srbije je 2006. godine prvi put proglasila Vlasinu za zaštićeno prirodno dobro od nacionalnog interesa prve kategorije. 2018. godine upravljanje Vlasine povereno turističkoj organizaciji opštine Surlica. U službi imamo trenutno zaposlena 4 čuvara u stalnom radnom odnosu sa položenim ispitom za čuvara zaštićenog područja i za ribočuvara i imamo jednog ribočuvara. Na jezeru postoje dva stalna, da ih nazovem neplutajućim ostrvima i nekoliko plutajućih. I bar po tim plutajućim ostrvima je ovo jezero i poznato. Jeste, jezero je najpoznatije po plutajućim trestnim ostrvima. U predelu izuzetnih odlika postoje 3 režima zaštite.
prvi, drugi i treći režim zaštite. U prvom režimu zaštite nalaze se dva ostrva. Jedno manje ostrvo, to je ostrvo Stratorija, koje površine negde oko 2 hektara, i drugo ostrvo je ostrvo Dugi Del, površine negde oko 8 hektara. Karakteristika na tim ostrovima, obzirom da se nalaze u prvoj zoni zaštite, zabranjeno je pristup, zabranjen je prilaz, osim u pratnji čuvarske službe. Na ovom malom ostrvu se gnezdi najveća kolonija velikog kormorana. Vlasina je okružena planinom Gramadom, planinom Čemernik, planinom Vardenik i iza nas je planina Bukova glava. Mi se nalazimo u jednoj kotlini, u dolini, tako da uvek je sveže, ovde i leti sveže. Zato i vole turisti da dolaze u letnjem periodu, jer dok, da kažem, gradovi gore od temperature, ovde je idealno. Jeste, leti je ovde idealno, posebno u periodu jul-avgust. Na suncu je pretoplo, dok kad uđete u neku borovu šumu ili u brezovu šumu, imate osjećaj da osetite neku svežinu, čak da vam treba i neka duksalica, neka jakna. Voda sa Vlasine je izuzetnog kvaliteta. Jeste, ovo je vodoizvorište prve kategorije. Nadamo se izgradnjom kanalizacijnog prstena o kome se dugo već priča. Ako dođe do realizacije tog projekta, siguran sam, moći ćete vodu da pijete direktno iz jezera, bez nekog filtriranja i bez neke bojazne da će nešto da vam se desi. Sve je ovde vrlo zdravo, naročito podmladak. Zato smo krenuli da upoznamo nastavnike i đake jedne vrlo neobične škole ušuškane u čarima Vlasine. Naša škola postoji od 1907. godine na Vlasinskoj visoravni i radi kao jedina osnovna škola na ovom području. Pored centralne škole na Vlasini i Okruglici postoji izdvojeno odeljenje na Vlasini Stojkovićevoj, gde se nastava odvija od 1. do 4. razreda. Meni je interesantno da u ovoj školi, znači, imate od 1. do 6. razreda, 7. i 8. razred nemate, ukupno 12 đaka. Da, ove školske godine smo sa tim brojem učenika. Naredne školske godine imamo 2 učenika koje će da pohađaju pripremni predškolski program, pa ćemo tako svakih narednih godina imati dece u svakom razredu. Meni je neverovatno drago što vidim koliki trud ulažete da se ova škola sačuva, da živi mesto, jer ako nema škole ne može da živi ni selo. Svi zaposleni u školi imaju maksimalnu podršku od nadležnih institucija, naročito od podršku imamo iz opštine Surdulice, koji nam pružaju stvarno daju nam sve ono što je potrebno za rad i opstanak škole, da sa ovako malim brojem učenika ove škole opstaju u ovim krajevima. Ali, kako rekao smo u ovom nekom neformalnom razgovoru, vi ste prosto, što bi rekli, na braniku otadžbine. Ispod ovog mira bujaju dečje radosti. Pa već dugi niz godina unazad Osnovna škola Akademik Đorđe Lazarević sarađuje sa turističkom organizacijom opštine Surdulica, koja je upravljač predela izuzetnih odlika Vlasina, i sa decom zajedno obeležavamo datume koje su bitni ekološki, kao što je, evo, baš pre par dana bio Dan zaštite prirode. Zatim spremamo obeležavanje Zdravlje Bože u junu, 5. juna, Dan zaštite životne sredine. Znam da su prošle godine učenici naše škole učestvovali u prstenovanju ptica. Onda kad istraživači dolaze sa raznih fakulteta iz Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada, opet, kažem, u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Surdulica, naši učenici imaju čišćenje Vlasine, zatim učestvuju u sadnji drveća. I sa pogledom kome ništa ne promiče. Od malena uče da čuvaju ono što im je dato. Vi imate ovde neku radionicu, sada farbate, bojite jaja. Dakle, radionica je posvećena kom prazniku?
Aha, Uskrsu, dobro. I koju vi sad tu tehniku, razne tehnike imate, da? Pa do sad sam bojala temperama, pa sad bojim flomasteri. Dobro. Kad čekam jaje da se osuši, pa ću preći još nekom bojom da ga išaram, da bude onako šareniji. Dobro. Koji si ti razred? 6. 6. razred? Da. Dobro. I kakav si učenik? Odličan. Je li imaš brata ili sestru koji su ovdje u školi ili su možda stariji? Da. Imam brata i sestru ovdje u školi. Dobro. Koliko imaš braća i sestara? Pa imam 4 braći i 3 sestre. Bravo, Dušo. Kako se ti zoveš? Mirjana. Mirjana. Dobro. A braća i sestre? Kako se zovu? Emilija, Dobro. Mihajlo, Aleksandar, Aleksandra, Luka i Dimitrije. Ba, bravo! Ponovo kiša, ali bila je jača moja želja da upoznam još članova Mirjanine porodice. I dragi moji, kad kažemo da je neko majka hrabrost, ova gospođa je majka hrabrost. 94. godište, majka 7 dece. Svaka vam čast, Valentina. Hvala. Nije lako odgajati 7 dece. Pa nije, ali oni daju snagu za sve. Tako je. I kad vidite njih, sve može i za sve imate snage. Uz to tragedija vas je zadesila, suprug je preminuo. Tako je, pre 3,5 godine sam ostala bez supruga. Pa kako se borite? Pa, snalazim se. Mora Imam se. snage, da. Mora se. Moja snaga. I ako neko treba da dobije nacionalnu penziju, onda je to ovakva žena. Jedan junak. Vidjeli smo 5 imate đaka u školi i 2 mali. I 2 mali. Pa bravo. I još jedan đak u školi. I još jedan đak u školi. Pa svaka vam čast, Valentina. Kao vatrica iz ove peći, tako su nas zagrejali i pozdravi đaka iz malene, ali predivne škole. Čekaj, hoćeš ti da ideš u školu? Hoćeš da farbaš jaja? Pa dobro. Jesu braća i sestre u školi? Aha, a ti bos? Je li ti hladno? Nije ti hladno? Dobro, ajde, idi u školu. Ćao! Kakav razdragani hod ka školi. I ja bih da se vratim u te dane. I onda kaže nekom, nešto mu je teško. Ljudi, nek smo samo zdravi. Ništa nije teško i zbog dece sve možemo. Sve prepreke da pređemo i da se borimo kao lavice. Samo da poželimo ovoj deci da budu u skladu sa okruženjem, radosni i odvažni. U domu koji podsjeća i na porodičnu kuću nećete pronaći samo smeštaj. I ovdje imaju mnogo toga da ponude posetiocima i ljubiteljima prirode. U selu Vlasina Rid nalazi se prelepa planinska kuća, čije je renoviranje finansirano iz programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Imaju i prelepe apartmane u kojima smo mi prenoćili. Udobni su, čisti i ovo je mesto izuzetno polazište za sve ljubitelje prirode da prenoće i da uživaju u Vlasini. Vreme je da saznamo i ko još osim ljudi živi u Vlasini. Ovo je objekat koji je izgrađen 2014. godine na mestu gde je nekad bila mesna zajednica. Sagrađen je vizitorski centar. Ovo je prvo mesto gde nam dođe turista da se informiše o svim sadržajima ovde na Vlasini. Dole u prizemlju su kancelarije, kancelarija mesne zajednice, kancelarija turističke organizacije. Na prvom spratu su 8 apartmana. U međuspratu mogli ste da vidite, tu su nam preparirane životinje. To su životinje koje smo mi, koje je čuvarska služba u zadnjih 15 godina našla zgažene na putu. Tako da u saradnji, zahvaljujući Prirodnjačkom muzeju iz Beograda, mi imamo ovu zbirku ovde koju mogu da vide svi posetioci. Na ovom drugom spratu nalazi se galerija
koja je osmišljena i u kojoj su glavna dešavanja. Tu su promocija knjiga, razne radionice, seminari. Ovde u toku godine imamo 3 naučno-istraživačka kampa gde nam borave studenti prirodno-matematičkih fakulteta iz Kragujevca, iz Beograda, iz Novog Sada i ovde oni rade determinacija, sastanke, dogovore i borave ovde nedelju dana u toku prolećnog, letnjeg ili jesenjeg kampa. Prilikom naučno-istraživačkih kampova i istraživanja u saradnji sa Habiprotom iz Novog Sada došlo do izdavanja i ove publikacije Dnevni i noćni leptiri Vlasina. Interesantno je što smo do sada na Vlasini otkrili 125 vrsta dnevnih leptira, a što se tiče noćnih leptira, otkriveno je 410 vrsta noćnih leptira. Od toga u publikaciji nisu mogli svi da stanu, nego smo one najznačajnije strogo zaštićene vrste leptira stavili. 310 leptira je obrađeno i sa fotografijama, sa lokacijama, sa mapama gde se oni nalaze. Sigurno ste primetili i da je Vlasina prepuna biljnog sveta. Jezero i planine udahnule su život mnogim vrstama. Što ovde imamo, znači Vlasinskoj oazi, to nema nigde na svetu. Mi imamo 250 vrsta biljaka koje su naj. Od najosnovnije bokvicu, majčinu dušicu, a što je Vlasina daleko poznata sa majčinom dušicom, islandski lišaj koji je jedinstven u našem kraju. Pored bilje koje ja sakupljam na Vlasini, postoje šumski plodovi. Ovde ima borovnica, ima brekinja, ima brusnica, ima šipurak, imate mnogo dobru planinsku malinu koja je posebnog ukusa, imate brezovu vodu, početno slovo B znači bubreg. Problem je bubrega, znači urinarni trakt kompletno. Sa ovog mesta, od ovog trenutno mesta gde se nalazimo, imamo prema Čemerniki jednu stazu dugačku oko 8 km. Imamo drugu stazu sa starog hotela, imamo treću stazu koja se kreće od Brane, isto prema Čemernik i sve tri se sastaju gore na Preslap, zvano mesto Preslap, odakle se ujedinjuju do Čemernik idu zajedno. Imamo treću stazu od Promaje, koja isto ide gore na Čemernik i ona se tu gore uklapa sa ovim. Vlasinu većinom u mesec dana po 2 puta sigurno, pogotovo u Čemernik, idemo na Vrtop, tu su naše glavne 2 staze i letos 13. jula ovde se održava naša tradicionalna, republička, međunarodna planinarska akcija na Čemernik. Izvolite, dođite kod nas u goste. Ko bi odbio ovakav poziv? Verovatno će biti i lepše vreme. Kiša je stvarno dosadna i uporna, ali nama ništa ne može da poremeti uživanje u ovom izuzetnom predelu. Vazduh je čist, ali idem da udahnem dodatnu energiju kod pčelara Ivice Kostića. Dobar dan! I da se malo odmorimo uz zvuke rojeva pčela i udahnemo zdrav vazduh iz košnica. Kiša nam je jutros malo pokvarila dan, ali ovu lepotu ništa ne može da pokvari. Nije neuobičajeno da na Vlasini ovako iznenadi kiša. Upravo tako, na Vlasini je svakodnevnica, u toku dana se promene i 4-godišnja doba, tako da smo mi priviknuti. Vi se dugo bavite pčelarstvom? Nekih 25 godina. Koliko imate košnica? 300 košnica, pčelarim sa DB košnicom, 300 košnica, inače sam i predsjednik udruženja pčelara Matica iz Surdulice. Koji je značaj zapravo Vlasine za pčelare? Vidite, sam biodiverzitet koji je zastupljen na Vlasini diktira i to. Mi smo 2017. godine uradili zaštitu geografske oznake vlasinskog meda. Ja se trudim da to uvek govorim, naš med nije najbolji med, ali je naš med, možemo reći sa sigurnošću, različito od ostalih medova po svom sastavu i sadržaju koju sadrži u samom proizvodu. Mi smo sad u jednoj lepoj brvnari, da je tako nazovem, i nije ovo jedna brvnara, imate nekoliko ovakvih kućica. Ovo je API relaksacioni centar
prvi u Srbiji. Imamo individualne kućice za inhalaciju sa košnicama, ali ovo prvi API relaksacioni centar na nivou udruženja na Vlasini Rit. Kapaciteta je 4 bungalova sa po 4 košnica, 2 bungalova su opremljena sa po jednim ležajem, a 2 bungalova sa 2 ležaja. Verovatno nije to samo zdravo za pluća, to je za kompletan organizam, a posebno možda za nervni sistem, da se onako smirimo, relaksiramo, opustimo. Samo brujanje pčela, sam taj zvuk koje one proizvode blagodetno deluje, odnosno smiruje čoveka. Ja kad odem na pčelinjak kao pčelar, odnosno apsolutno, ja zaboravim na sve probleme. I mi. Zato ćemo još malo da zavirimo u životinjski svet Vlasinskog jezera. Vlasinsko jezero je veoma bogato ribom. Prema podacima posljednjeg monitoringa ribljeg fonda koji radimo na 3 godine, u Vlasinskom jezeru je zabeležena 21 vrsta riba. Od najpoznatijih je otočna pastrmka, koja je autohtona vrsta ribe za Vlasinsko jezero. Tu su još som, štuka, deverika, klen, grgeć i još drugih vrsta. Dozvoljena je upotreba čamaca samo sa elektromotorima i veslima. Na Vlasinskom jezeru je dozvoljen samo sportski rekreativni ribolov. Privredni ribolov nije dozvoljen. Za zaštićeno područje vam je potrebna posebna dozvola koja se vadi kod nas kod upravljača PIO Vlasina. Imamo dobru saradnju sa ribolovačkim udruženjima koji distribuiraju naše dozvole u Vranju, Leskovcu i Vlasotincu. Iako izgleda da je malo mesto, ne možemo sve videti i saznati odjednom. Zato smo hteli da vam pokažemo i gde još možete potražiti dobar smeštaj ako odlučite da ostanete duže u Vlasini. Sanja, evo danas smo kod vas u seosko-turističkom domaćinstvu. Vi ste doktor nauka, profesor biologije u školi u Surdulici, mama 2 ćerke, jedna izuzetna žena, pre svega. Kako ste započeli uopšte priču sa domaćinstvom? Ovaj potez se ovde zove Beli kamen. Ja i suprug i cela naša porodica smo ljubitelji Vlasine. Imamo tu porodičnu kuću od 88. godine i onda, pošto volimo Vlasinu, volimo ovo mesto, hteli smo sa našom decom, sa ćerkama koje su naše lekari, sa njihovim porodicama, jer i mi damo taj neki doprinos ovde na Vlasini. Registrovani smo 2023. godine, znači mlado, da kažem, turističko domaćinstvo. Želja nam je da prerastemo u etno selo. Radimo trenutno vajate i u planu nam je, i dobili smo sve dozvole, izrada jedne planinske kuće sa 3 malo luksuznija apartmana. U planu nam je, dalje izrada bazena. Ali sve je to dodatno. Sve je to ono dodatno što možete da pružite vašem gostu. Međutim, ono zbog čega ljudi dolaze na Vlasinu, to su upravo ovi pogledi, ova priroda. Kogod je došao kod nas, kažu da nam pogled vredi $1.000.000. Ono što je mene oduševilo, to je ta neka želja da ćerke koje su u inostranstvu, da se vrate. Vreme je da nam se deca vraćaju. Da, želja je, mislim, nije samo naša prvenstveno kao roditelja. Ja mislim da većina ljudi u Srbiji ima takav problem. Nažalost, generacija smo takva da jednostavno u tom trenutku nije bilo zapošljavanja za tu granu, za tu branšu, za lekare i moralo je da se ne bi tapkalo u mestu, da se tako nešto uradi, da bi one napredovale u svojoj struci, u svojim karijerama, ali planiraju povratak, već su pred kraj te njihove specijalizacije, planiraju čak i da možda ovo preraste u neki tip zdravstvenog turizma. Pošto sam išla kod dece i posećivala, one su u Nemačkoj i vodili su me i meni i supruga, tako da malo obiđemo, prošetamo, a i same su rekle, mama, dok ne izgubiš nešto, ne znaš šta imaš. Tako da oni nemaju ništa bolje od nas, čak mi imamo mnogo toga lepše, samo čini mi se da treba malo više entuzijazma, malo više vere, malo više zadovoljavanja nečim skromnijim. Ljudi su tamo prosto oduševljeni nekim prizemnim stvarima, a mi, ja ne znam, možda nekad očekujemo i previše. Potreban je svakako balans,
Ja vidim da vi energije imate za 3 porodice, ne za vašu jednu. Ja vam želim stvarno sve najlepše i da ovaj pogled koji vi imate, da u njemu uživa mnogo gostiju, a prvenstveno vaša porodica kompletna. Daće Bog. Hvala vam, daće Bog. Nadam se da ste i vi, gledajući, poželeli da dođete i otkrijete bar delić jednog posebnog mira i nadahnuća. I eto, vremenski smo stigli do samog kraja naše emisije, a mislim da nismo uspeli da vam prikažemo ni deo one lepote koju predeo izuzetnih odlika Vlasina nudi. Mi smo doživjeli čaroban dan u kome nas je Vlasina zagrlila svom svojom lepotom i čudljivošću. Na kraju da vas podsjetim da ćete prirodu najbolje da upoznate pešačenjem. Kada je upoznate, zavolećete, a onda ćete više i da je čuvate. Zato upoznajte prirodna blaga Srbije.